Sini odika ni bagai, sini rights ni bagai, korang tisa thani wo, silai guli bai, ogoi, suno attack like ya, o attack like mani, abong ka, sini rights, sini odika no attack like mani si, abo sini tiprasana attack like mani. Asalok je tongnai rokno semuitu poi thanaya je lead khlainai rokno bo Afroni General Secretary Borom Ganang Sunil tai Borom Ganang Biswajit Koloi former president tai batongu abakino Borom Ganang Anthony Borom Ganang Manov Borok Afro lead khlaikan tai bau sini Borom Ganang Bishu Kumar Debbarma TSF ni former kesam Borom lead khlaikan andolon no subong no pokman ni ko kia amo haikeno sungluka asalo je andolon klai tong thruo silai kokha nasigi silai ko em nawisi ko je video nuk mani abo kemno party no attack khlai mani ya abo samne attack khlai abo attack khlai mani kha jetti prasana attack khlai mani tini kebang ma o salo bui muitu klayang manu haipero TSF se muitu klayu sung pogi mani tamni bagai o ti prasani bagai manthani bagai khorang ti sawi kok chirigi tongfruo sini collective rights sung mili woi je sini andolon khlaimani o odikari bagai andolon khaitini wo attack khlayu sini khorang no suppress khlaina nai mani kintu khlaimani ya borok baksa borok pogui thangana ang muitu khlaira namu sungu je pognai rokno yang ti nai tongnai rokno sungkun dinan pognani ko gya sung sarak tipra jetti prasad tongnai rok sru TSF simia sung tinini salo je kosom sal hnai sung palaina nangu sini pekhawo khawo chomoi tai sin thai janja da thayok sung palaina nangu kinu chungmu gya sin te prasad rokno amo belai chaya obo attack ka sini thani si telo sungnu ko tabo ang video clip khnadai ruan nong tai bisikri juri khana ka ke sing nukha sa ase attack thaiman ja golo po Chief Minister Tamsa tabo ba attack khlai dongku botam na attack khlai sini lukurop sung baksa buji nani sini odikar man thaino attack khlai dong tabuk bo o kosom salo sung omono muitu mak khlai nai Chief Minister Tamsa kok borok no Roman script by Riyapu Tami bagai bidesi basa tai se সংবিধান sijak dongfu bonang phunuk din sau ek sudini bozar sijak dong langkan borok no thok nani ti prasar no divide klainani confusion tunani thengi dong sing clear mang thai buitini hanana baksa omo rasitini kok sauni omo sini odika di bagisi amo sing khelmak klaitai bar khaine ke bini white ham bokun dino riyapu white ham is like na border malik Chief Minister the nok fang development klaideni real development asol development bahake ngani hingga ke o sungti prasar bahake sungsini buskani thinano luk namusu amosi development amosi sungma buji thai tabo bo attack khlai dong je bobini kok samani ga kya bo it's an attack on tiprasa but tiprasa no se attack khlai dong sin tiprasa baksa bujiya o attack khlai jamani khlai jagi dong sungta mai sinai siya bo sini itsa si
Judi soy Roman script se foreign script hingga ke Supreme Court of English ban choli belasa proceeding Supreme Court of English ban nong le bo mana rakai man office of English ban choli dong la kintu sunong ka ke di personal sia rinai thopok nani na inai suno divide khlai nai amthai statement je chief minister ngai nai amo belai select ma sicha abo sung di personal se sitai arano sung bona taisa yakung romi nai logeri tongu saboro bi a partio havino odi ka di kok saya bukuk chup abo sung sitai abo jotu ti prasarang no sung sawinai sung sitai kenu sung bonon logeri tong sung wan suni jora fai kya baksa bata mahan je khaina ra khai tong anu bonon khai tong anu amti go wan sumani tong manu to tongo je khaina ra bonon lead khai tong lai bonglo bor mangke sung malana amtis mi wan sui tong kentu niji ni odikar ni bagai basawi kok sawi fight khlaina ni abono wan sui kya abon bagai sung kulugu abon ang tini of gathering day message rohana musu my message is very clear to the chief minister if he is watching. You are attacking at the rights of the indigenous people. It's an attack not to the political party, but it's an attack to the people. It's an attack on the rights of the indigenous people. Your thoughts should be clear. If you really want development of the indigenous people, let the development be from our own, not by your dictation. That should be very clear. Chief Minister na ako no saw. Sing sini odikar no sumardi. Je bokok sa sung attack si klay dong. Ti prasa no. Hani bagi no. Sung basa na nang nai. Siklarok. Berirok. Tayo sung buskang mapay nai. Tamni baike sung je bobishot. O ti prasa ni bobishot na sung. Abun bagi no. Dili no kosong salong. O salo sung muito klay di no. Sung sini kawabo. Sung sini dofa ni bay mawan sung may. Antay sa kok salia. Or kung makok sa nai barok tongo.